Ryanair li s-sajla 28 sena stabilita bdiet topera minn pajjiżna fl-2006 u llum topera 27 rotta minn Malta. Minn dakinhar l-hawn huma ġarrew minnu lejn pajjiżna 3 miljun passiġġier. Tul din is-sena u s-sena li għaddiet kwart tal-passiġġieri li vjaġġaw minnu lejn pajjiżna użaw lil Ryanair. F'konferenza tal-aħbarijiet ir-Ryanair tat id-dettalji dwar l-iskeda tagħha x-xitwa. Din ix-xitwa ser ikun hemm 6 rotot lejn Ingilterra, 6 rotot lejn l-Italja u waħdiet lejn Franza, Irlanda, Spanja, Svezja u l-Olanda. Luis Fernandez Mellado, is-Sales and Marketing Manager tar-Ryanair, spjega li l-kumpanija tara li żżomm l-ispejjeż tagħha baxxi biex tkun tista' toffri prezzijiet baxxi. Id-diriġenti tar-Ryanair iżda kemm il-darba lmentaw li l-ispejjeż tal-MIA fl-ajruport ta' Malta huma l-ogħla fl-Ewropa. Luis Fernandez Mellado f'kummenti ma' One News qal li filwaqt li l-ispejjeż tal-MIA għadhom mhumiex daqshekk ta' problema biex Ryanair tkompli topera f'pajjiżna, ma eskludix li din il-kumpanija low cost tħares b'aktar priorità lejn ajruporti oħra li jġorru anqas spejjeż. Obviously, an increasing costs never help us, because obviously, as I said before, increasing costs has to be translated into higher fares. And as long as there are obviously opportunities to grow elsewhere at a lower cost, that will mean that we will prioritize other airports. Ryanair fil-waqt li toffri biljetti tal-ajru bi prezz baxx tħaddem iżda sistema ta' spejjeż addizzjonali li jistgħu jtellgħu kemm xejn il-prezz li finalment wieħed iħallas. Obviously, what we do is that we give the choice to the passengers. So, if any passengers wants to put on top bags and so on, we offer that as a separate service. But definitely, we offer by far the lowest fares in Europe. Biex jiċċelebraw il-wasla ta' 3 miljun passiġġier, ir-Ryanair nidiet offerta fuq il-biljetti biex wieħed jivvjaġġa fl-Ewropa bil-prezz ta' 12 euro li tagħlaq nhar il-ħamis li ġej f'nofs il-lejl.